Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Haba phai pat cheki constituency ki basi thai nong kandong. Henne ka singi ka kharwai tere ukala lingkon. Ka wei ne ki jelang ka belasaki ka dai hapo mau kan row constituency. Ka jelang ka belapelong da ka seng People's Democratic Front. Ka seng ka badang shmi pathai dang house nam ahja khat nyo balala. Ka jing pelong jelang hakani ka than da kani ka seng ka long ban lek pan jing kersan. No pat ba kani ka than man kersan yu kertong jong ka PDF uba bantai dor lingdo. Ubala job yak election MDC house nam ahja khat saw na ka seng Congress. Bat menta unya kon persya bat UMLA bamenta uba Remington Pongrom ubala job yaka election MLA house nam arja khatlai na kaseng UDP kat bamenta pat ula penyeso sya kaseng NPP hakani ke jelang nolo ukurtang jong PDF ubanya kon nakani ke constituency layo jingkren ru na kinong yalam bahalor jong kani kaseng ni kum kiri orang ba nilai perkhat sani ba kumno ban lum ban langno ya kinong kitkam jong ka parti hadin kabangi lami no naka parti kongres kamtam habangi ladon syakani ka parti kabalong kawai naki parti ka barang temai hani ka parti ka bayeng naka benta ka ribat ka jaj benrio hakabaling kong ngasarai ngamdan kamsyu bangandang bun ktien ka iga bakilakren kiri orang ba kung mga juang nakapor siya kapor habang alay nakaway kasinong siya kaway kasinong ka constituency ka jongi kaladon kam dakakam umday syuda kaktin ay no bakakam kan kam jam kaktin dainam na namar na ngisyu bang tang dakaktin ngisyu pentiang tang dakaktin ngisyu kular tang dakaktin ladakakam kampoy siya nginlong sa akum ni ki constituency ki ba marjan kila nang kiu kila nang san hendai ka constituency ka jongi pai i pai ba ki kham tip bhavan ya ka ei ka ba ngakran nganang ni hagalintia jonga menta laisnam shiteng sausnam kum UMDC nalaya nagoi ka snong shagoi ka snong nalalai banya dan kat pai ba banyak snok tilang berkipai ba jong kamau karo constituency haga pang haga shitom haga yap haga em haga smoba hakat badan ki benta habangala ngaile banpoi banyadan rekat berkipai ba jong ka constituency dainon daina nabi iu pa iu bapai tang hapor mentala jan election na ngadan nom don rekat berpi kaduna ta kasurba ong don ngadan nom don rekat berpi Ladang adon ringkat barpi kan EU ngipat bapin penkiu kelas do inga si kelas balong UMLA jongpi haga ajar kapra long na tena kalian ke jonga kum unong mikmat unong yalam bakit yikam yilingkor ibarit kum UMDC umdai banga kampat panbor nagi patba bangan ya cakmat nagabanta banyele ya ka MLA arjar khapra ar pulai tarik ubna Januari arjar khanyo hangtai hapo madan school hapor bangi pelaj ya ka scheme habashai habashit kabangiyo napo ka hasil autonomous district council ka scheme lamang dak central dak center special assistant laikur tingka ngilamang bangi pelaj hatai ka singi ngalapan bornem lupai ba banyak cakmat nagabenta warja kapra ngapan bor na kampane ba lupai ba atu singi ulara ay ketibot ong ya cakmat namar la dam par ay bor lupai ba nganum tre banile ini kakam namar ngaken mauru bau arajar khatlai khat pratare ku Disember hapo jongsha ngalakrannya ketien bangong ngansai le election biang hawarja kapra bangampoi perkhat pat warja kat saung ha banyele MDC election balai hatu kopor ngam tre banyele MDC election kadai namar bangatip syai bagi paiba syarat handong endong pilong MLA na pilong MDC unong mikmat tu dei nong mikmat ki paiba kinwan bai ban ut ya kejingdon kam ngasutu kalong kabae la dapat ikam ibarit hendrai pan nganong yepi ngasu kemen bangadai bodon bopat
Bang Syum ya garai, bang le ya election araja khatsau. Bang long MDC namar. Bang idon ringkan lang berba pensingan. Hadu bang indala. Ban penorong ban wan rabiang. Ya kesencar kadar kumbang julong nadu kipor kibarim kibaca. Kibau long so aman so ulabu baik bu renti. Yang ni kum ke jaj benriu, ke bakerpang ke jaj benriu, ke batip riu, ke batip lai. Kani kadai kajing bu baik bu renti jong pelai try kenrat. Barkalong kai ke sukumen nakaliang ke jonga. Kaba ngalala bandon ringkat khamtam kum ke jaj benriu kala mat iki jinge nadu arajar khatsau terter. Baro pitep lot kai bagi ramba kila karan cikemat. Khatsau terik ubnai ngarong arajar khatsau ubnai Disember. Shipau terik ka hai from kelas surat no ya ke ikhtiar jong kiramba asnong. Baro kulmar lot kali kasih jantia. Warshani syapo kemau ro konstituensi ki sodar snong ki nong yalam snong kila kulmar lot tlim. Umtep syu habadan kam ya ki certificate habadan kam ya ki jingdan kam bat penito dorang basnong lakut habli mare syapo DC habli mare show video kadainam day yang akum nom hikmat ban le ay nakabanta ki jingi ajungi pai ba nga bat ki MDC hapo ka jingi lam jong ba pensingai hakata kapor ngidang don hakaliang persya bangi persyang ngiki ngiksar nakabanta ban lat walenti ba kumno ban weng ya kan kecingge kum gajat benriu bangi kendo namar ngayele ke election umdai nakabanta yeladi ngayele election nakabanta ki pai ba jong ka mau ro constituency bat nakabanta ka ribat gajat benriu ka jongi Adin bagi perlok MDC ki ong yang balai pimri sain no bercinti ka kam kum nongyam ke PDF ngalari ban le ya kata bagali ban resign ka kat sautrik jong brai Disember baraba pipule ko kupor donu wayu nongyam jong wei ka seng jong ka kongres ka wong ban file case yu ba pensingan na po high court namal bari resign no ya ka kam MLA nomor ba umla syu ban sign court uba pli tiup ba pensingan yu ba suloi araktan Lada ka ketang MLA kam tray kam syu ka ketang MDC ka tray kam. Dang long ibar saingkot. Ki babar arak-tang lada kam betay syu ka way la resign ka way yang betay dang long ibar saingkot scholarship ikna school. Bapai ngiti paya ukumu midfielder. Unuila kay center. Ngatray bapai mentari dang ong ba kadon ka mau ka rokok. Barki bubon ki nong kersan lagi jong ki tim bar hausnam khatsan khan riu kadon kham me khalayali haka bagi le kai ka depreng ka UDP football club HSPDP football club but PDF football club but MUA2 Congress football club ki babli ki UDP football club HSPDP football club larem ha first round Kempoi second round. Bandade po Shillong League lagi try tengah third division ro kimnong qualify. Second division na ekran. PDF de poi finally. Nomor bagi don midfield jong piu bapai bantu dalam dok bapai baju supply ball bet sanga ngatiap goal bet. Persangka Kongres ban tepgul suspension yang bansa marwai pas bol citi risang bapai bat al sahut perlok jelang tepgul mengi rem ke Kongres kami siam ngidoni ki player ki babet tatau wanom long bani kai marwai menga hakat pra nangi bani kai ngidon bapai midfield ngidon ba morning stopan defim de ban kuslai tang sausan ngut ila kai bha ban ai khat ar ngut lei tela lumar siu ka madan polo kapidef kami hadir merasa berat minister hau doktor mukul kapidef kami hadir ki umsau isu rang basno
Ka PDF kami adin ki umsau isu muda. Ka PDF kami adin ki umsau isu ka kendau ka siap. Ka PDF kami adin ka umsau jong ka jing kano ya ka jing timar di siap di dawyong. Ni me namar banyasa khyot kat sebab hai. Na tara la khaya ka PDF. Kalau ngaseng ka baya per na kiwi kiseng. Namar la khaya ka PDF hakapor bagajet bendru kamat si bon ki jinga. Namar itip ba bakari khasi jongi kadai kari ka balong kerpang. Nia per si bon naki wegi jaka ridkhar. Namar ngidon ka jinglong kerpang habarok kiliang. Hari dekhar ki simjai seorang ba. Sangi ki khasi ngi simjai hakalong kemi. Sari ki dekhar ki song haka kendau sorkar. Ngi song haka kendau lajong trai muluk trai jaga. Hari dekhar kidon ka panchiat ka parishat. Ni don ane ki dorbar snong, ki dorbar rai, ki dorbar hima, ki dorbar kur, ki dorbar yeng. Ni don ka jinga per kat sabagi pai. Natara kidon kaman penya ka jinglong kerpang. Ki kiwa ki jongi ndei jong ka sorkar. Ki khaw ki patap ki jongi ndei jong ka sorkar. Ni don ni ka jinglong kerpang kat sabagi pai. Bari kare la sandur lengba ki it ki hima. Lengba ki rai ki snat. Lengba ki snong ki thau. Kani kala sa history hagar kum sansha jongi uphasi na do handai kulong kuma. Hausem ka khnais ba so punyau. Hagapor baka India ka yo ek jina yo ka British. Ki hima khasi. Hagapor baka so barka India. Ki so ye ka dulir. Instrument of accession annex agreement standstill agreement. Hagata ka dulir ka baki ong kumni. Ngini so bar phi ka mai sarkar India. Shna kino ki an tangma. Wasna an ya ka kende ujungi namari ya per bar phi. Wasna anya ki ki klau jongi namar ya per bat pi. Wasna anya griti ki dustur jongi namar ya per bat pi. Ngirisna an dalade yalade katkum ka jinglong kerpang lajong ong ka dulir annex agreement bat instrument accession. Kadika rikhasi janja jongi kadang long klan bor pha namar baki anyang ti na India. Kimla bantri kam ha khasi jantia namar bakaran ka sek shidal karan ka district council ki an khendeu nang thi kimla bantri kam hange ki an marbo khendeu syam mau deu yong berjiwai kuai kimla bantri kam hangne namar bangidon ya ka kendro ka baskem ka district council barka sek shidal hagabakum ka ni ka por habawan ka umsau. Ni hapan kali ladi ni syong hakane ka suki na kabenta jongno.